kagayam na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Nora sa napudno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay kani Princess Ramos Tita Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kasimanti ko na ni Kabsat Nora. Dir man ang biyanang, adaw galik amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kasdya nga dalakad may kadagiti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudong mga lugar. Amok tumatla ang agas-gastosan dyan ka nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit ha. Kaslada ka apapang. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Uwan idi kalman pay lang. Aya, isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Katamat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga, tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumundagi taag kaiwara a papel di ta table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ni, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adda bukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. One mat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday tabagim. Uwan alis Kasi nga minalugat ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno anda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, nukas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Naites driven. Sigamot Nora, tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manintirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planon nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Bakit mo na? Dahil talaga yan. Awang problema. Nay, apay, kunak man no dual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo't tanday taala umabado manakaw. Ay, nananang. Ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nala. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko akan dagidya ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunin nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarot mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay na nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw agin inyo di tinaparan tayo. Itay pa ya pumanikyor. Ngarod, gila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idin to taapagbiit tayo laang dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala,
Di kagdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamit tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Lenora, adanadlaw ko kankwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mat pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso nang nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph day ti cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga kaito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminon akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya. Picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang ak friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang ted tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayong matan Hanakon nga iraman ita, tasyak matinang awis kanya na. Apay, inuhan nga gapu kanya, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes ang naragsak ka kumaanagga po iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumat nga mintatang, jegayim ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga ro tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabaho nan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito iladawan ko ije na pananme nga beach. Ngam ay nakatupis ka lang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuit ak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagi jay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo dun. Bagbagam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Haramat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph.
Apay ko mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ng pagkakatawaan dakan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbaga mo nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik na. Nukas di apagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak. Agyamanak. Ngam no saan? Makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubarahan tayo inton bigat. Kastaya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kastaya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano nasingitakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kit din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kit din nga kayat. Mapanta kit din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti daduma sa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon ditoy. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makambawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabanda kay dagpasyar, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sa nga aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga ron nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoyak matan. Wan angam dumala ang matadya agsursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakal nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora.
pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag ta siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, tanakatungtong kun jay caretaker ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalakati magatang ito'y. Uston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dito alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganansiyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiig mo man dito ginatang ko tag si Arak Biit niya. Ah, sige, dara sama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim nak. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mentitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayadam mo dyan nalak. Katuan oh, day to tirisibo. Impalasin ko tirisibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsapa, agsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunambot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ah, ni, apay ngay akas namat ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, nukas ta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tatiaan mo kat ilibre na. Anya, Naituro ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumumbat? Ha? Ala, awan mo tan ita di malita na. Diya sinapin ko di kalman. Awan mo tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamdas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente may agsangpot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga ron. Ayan, ayati pusyo ta kasaok man. O may katakuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa,
Kasla kakapsot ka ng maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital, tatang. Masapol amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, ala nga ron Sikati makaamo anak ko. Oray saan ko man agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh, Ni, nag-adungay data nga labaak. ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarong ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kano, kuna ni boss. Anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ko. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay, aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Mabanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo, aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbangan na amangala iti daychay. Takwarta na matgayam tinaigatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngam saan? Adda ululbud mo. Day tangamin ka ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madingamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayam nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagaya ka ubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabit napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwartak ka pangilibre kan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? Un, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka, Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gayam No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamid ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga,
Bidot na gidya nga inararamid ko. Kababay na mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamang antipada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. Nukas di nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y agbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman tanaka-amiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidjakon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytang ay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan mi kadagiti gagayam kan kaopisina. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Trico sa napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na. Hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Karig dita Taiwan. Kastiman ti kunani Kab sa Trico. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi iti inak. Ket ninanang ko launay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adamat ikit ko nga ada mabalin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pa'y nabaybayadan, tain mo na nga inutang mo. Ita, umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sana gaputan na sing petak, kat gun-gun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan ngamin ni nanang mo amang paadal kan ka. Isoan nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italaang mat na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na tas saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka Ngam, iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isung agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kuno saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Tadan na kam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka, ano anya ti desisyon mo, anak ko? Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagit. Kanapigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwela nanti. Nadoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayada kaon. Daytoy.
Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din, di akong maituloy ti panagadal ko. Wan ata nasing putak nga men. Amok ti tumulong ka na gitaawanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak ana imot. Kana si iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Kadito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus lang dito'y balay. No agsasao ka, kunamot lang sikatin ang paadal ken kuana, manipod first year college. Kat iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak laba nagdaytan na. Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso masapul nga muna bigbigan ti utang nanay mbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itangar aramida, no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadom. Iso nga gatangang ka na. Kastuyak nga men, kaanakan. Naasya kiti pada katao. Managtulong nga. Mas asyanak nga minken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay nga miniti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsyak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga mo ka mawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na? Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng. Umay kumanbayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay na utang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala saanan. Di mon bayadan. Uray tay no sarmo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit sa rita. Ngam di mga rudag pa utang, nukwa. Kas jay na nga ruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas? Santo kundi tulong kang kwana. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min
Kita man umanay kan kaday to abado. Islaks kan to sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagit Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaramin ton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Apay, kaanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpaggraduartan. Sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungan. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudi la asimestre at imulong ka. Di ka mama sumanaw. Dakkal mabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublim kit di dayta, tajak usaran. Ag maungak tulangan kan t-shirt. Isublim dayta, taigatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanya kinton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan day jay nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day jay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparakan ka, Elias. Nakalpas ka mo langan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti ado at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanak ka. Tapno damo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Elias sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti dua baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Elias? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inlakpay tulungan ni nanang ijibalayan ti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anak mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan na kamot jay inam ijibalayaw. Awan kadwa ken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay kung mamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabahom. Agyaman na kinsan. Dakkal akumpanya dyan naka-employa mga insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkal siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Intun bigat, Auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga, Rod.
Ada ngamin impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya a beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay katuwa na, ante. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day dyan, ante. Sige, taibagak to keng na. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayo tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. Owan niya, nag-enjoy ka mo lang, Manang Mila. Aywan Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyal. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Danielia sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo dito. Ante? Sana balit adain down ko sa nga ribu iday. Bayadam tuntay nabaten niya. Ha? Uwan, ante. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakulan. Kunak ano ni ante ti agbayad, tay sumot nga ron tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Ala, bayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masayang anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin, nanang. Masukatan to iti ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi kanila kay. Ipadawat kong ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarunan kabagis. Saanan ka bagays? Sukatan mi iti dakdakkel tanay. Si Mewal mo't tanda sawak idilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ko. Ay katsi ka Alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaladawan ti ka makaanakan. Uwan, ante. Apay ka di da jay. Nagpintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makitkita ki jay social media. Dagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang naya, ante. Sagmamano ayad di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagninamat na, ante. Nanginaangam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Ngayon naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kanoray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay, sana mabalin ahulugan, ante. Mabalin angam nangingina. May mayat no kas ta makalaka ka. Alan ka anakan. Italaang manan mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Anda ngamin your ornongak, ante. Apay no, mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya, Elias. Ha? Apay akasta kang ngay. E di pagad-adalang ka, amin na kasapulam, ipangay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, nga may tayo motan nak. Ha? Sana kasta, ante. Ala. Sige, gatangan tayo ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong muna nako. Awan nga rod, nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diyak laing pagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka.
Pasensya kayo, nanang. Pasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatanga iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Gan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tas ikati pampanunuta. Saan kan ang makaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Nang, Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. agungat mo't ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukuha na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran dahi jay, apama na may ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adaga da ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wen, kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rodang kan. Ket apama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antem. Jak kayat jar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panangpurpursa na ken ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amay na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta manaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, ta kanayon mo mat adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya, bayad da kanyak. Di ka lagbaen itikas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo da ti makaranda. Agar arbais, rumwar ka pa laang. Kadamo payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Ejay, nawayan basit. Tarayo ko na, bumala si Wakit din. Anay, naggalis. Tulog ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga mentipan nakaipakpak na ilinaigalis. Anya, ay nakaasim at tikabsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar nga nagpilit mag. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot na ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimat ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag tala kami. Tas idadaan kami at tumulong. Agyaman ak, barok.
Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay itinak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Dakalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, kumusta kayo manan? Shout out iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Jano saan napunanagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na, hello mampay kani Beng Garcia, Aaron Dave Pagtama dita Cagayan, kani Arlene Shano. Kasi man ti kuna ni Cubs at Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakonkonsensya, adang amin naramid ko pagbababawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket aganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa ako. Asino adayana day ta Janaw? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't ka na kami, ah. Di mi pa'y nakit-kita day ta anubiam, asawa umaw. Sige, nanang. Yawid kunto no bigat diti balay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngam nay, jak kayat ti asi-asi a babae Janaw. Ti kayat kaw, day tay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, ah. Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan ah. Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damatan. Sapay la ko mga ruda. Amangan no maupay da kanyak, no maamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat sakmat. Ngala, agsagana ka, ta ikuyog ka iti balay may. Kayat da ka amam-am mo, nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Ah, kastamot kan ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo ikalay sakon ni Diana. Janaw. Di kay pala agdardarasudaws. Paliiwan nyo pa'y ba't nga umuna ah. No talaga ada kayo tinaikaray para titunggal may sa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala, adan samot urnong maun. Di mga sawa ka, no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasudos ko nakmay. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita akkada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinobyam, sigurado adi na kayat aparakin ka, Janaw. Amok day nobyam. Ano tinagbalin nga asawa na, kan adda anak day jay. So ada say-saya at no sinaamaw. Amumutan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiw tatang.
Diyo ko man sasawan ka ni nanang ti may papaniti dayta. Urayin nyo ang makapagkasar kami sayon to ibaga. Taawan to ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya kadyak kayat akas kenkwana ti asawaam. Pilimut atay maikariken ka. Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga adi kay malapdan ang mangibaga kaninanang iti dayta, tatang. Saan niya daw? Isaw, aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kaninanang nga eksyo tinubyak. Ahaha, inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no? May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawin ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga mo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amoy umutan, tingin na silosa ni nanang. Ay, ala, pangasim, di mo ibagbaga dayta. Agululakit di dayjay. Kanbay sa napalabasan dayta. Amoy ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak. Agselos lata. Kitaan niyo man din natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apay akasla maikulkuleng ka, Tinong. Anyat pampanunutang. Ha? Pampanunutag nga raw dyan anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanan abalasang Genobia na. Kasla nagan anakan. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw mag. Nagdakkel di bilbil na. Anya nga tatikinayat ni Jano iti dayje a babae. Bak nang nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na diya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla andiren nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabaling asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngamdo talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta, lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to akasarita. Ngamno talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, di yu kayat ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo ngamin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapada ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho iti inuman, ngam kahera, saan a waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobya. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininamnama at tatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawan ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mo. Awan mati makaam mo.
Datayo lang kada tatang ti makaamoy ti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ure asino ti may papaniti na palabas yaw. Nungay maamuan ni nanang mo. Anilat sa unan ngay. Di nang tumaamuan dayta. Di ka matanagan. Basta agkasartan. Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pay kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasardadyano kun Dayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasa na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Saan ba't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag. Sigurado nga isukat nan tao ti anak ta. Kita amat ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta. Diyak kayat na diya para iti anak ta. Isu at tulungan nak amangupay kan kuana. Tapno sinaan nan na diya a babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumutan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inakman agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mga sandi kanyak Basta agbakasyon na. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin ang manugang. Apay kano adi na kayat? Imbaga na kaditirason nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline kano akalugaran tayo ti kayat na kumaparakan ka. Day ta kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngam apay ipay laagawid dagiti partidos ni Diana anak ko. Agdadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya? Kakaanakan na. Ay, kwa, nanang, saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, no? Ay, di nakmanlukuan. Wala nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga day ta idi inyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Isu ngayon limod mi ti amin kada kayo. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kahit nalpasan ti kasaryaw. Nanang, Kahit sikat imang biyag kadagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Kanya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jakla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti Diyas kaya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot di anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Agam ibagata ta lumasin da iti pagnaidan.
Saan lang agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudanda. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinaong narigatan. Aglangan ka iti trabaho mi ita dyan tama iliwak manan kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen. Kan nagadon ti langan ko iti trabaho. Alamat tan aglangan kan tag-relax tamanen. Agin idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. Oh, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita Janaw. Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikatakon ni ti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga may ngagkaralangan ka. Saysayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawa ma. Bayam ani Diana ti agtrabaho, ta iso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti limang anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di na nang. Pumulo dak. Pangalaak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Wan, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Iso ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan laanam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak Janaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awarin trabaho. Kanay, aginroll man ang nagidyapo ko yaw. Apo ko asasawang bay. Saan may nga po ko nagijay? Saan mo ta nagtaod kin ka nagijay nga anak na? Ibaga may asawa, ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awanan nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay da. Nagpukaw da ka no nakaslasok. Ken saan na kanong amin na sigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumat ngamin nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Agulima ka man. Saan man mo't at tila sasawam, Janaw? Pilalaw-lawat ang bike. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno dahi tang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayukat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa iji inuman. Isa amang tag kayo iti kwarta. Tano saan? Agi bulgarak iti palimag. Ala. Mabit lang nga rod ta mangtudak. Ay, ure, ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taami nakidawag ka ni tatang kat itad na. Di mo makita aya, akanayon ti pa nag-overtime na. Tapno at dalang may itad na kanyak akwarta. Mabutang namin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yaw. Sigurado nga agungat na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sabali apapanan ni tatang, tanin na nang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasim at di amama. Maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwon idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakit. Ibaga ka kada Janaw ta lumasindan iti pagnaidan bakit. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ka kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no umanugot ni Janaw. Jakpat siya na masinaan na dya asawa na. Madanaganak nga road. Ang mga nuparigatan ni Diana ti anak ta no lumasinda. Madlaw ngamin akayang kayaan na di anak takag. Ay kat makaamumutin ano agpaandar iti asawa na wano saan.
Basta lumaasin da kuman. Apay apilitin da kami alumasin, tatang. Mabuting kayo nga da maibulgar kaninanang. Ha? Anya ang maibulgar asasawamot dyan, oh. Tangay papanawon na kami ni tatang diti balay. Panawon nga rodan tapno ibagak ti agpayso kada kayo. Pasensya kayong tatang. Jak ko man ibaga na ito'y kaninanang. Ngam pilitin dakmat ngamin. Janaw! Jak itulok ada kami ti mapaksyat iti balay. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ta sigurado ada kayo ti mapapanaw diti balay. Anyat ibagbagayo, di kay maawatan. Nanang, kinapuno na chicks ni tatang ni Diana, hindi saan kami pa'y anagayan ayat. Ha? Inlimod na ti panag-chicks na. Impod no ni Diana ti amin kanyak. Awan inlimod na. Anya? Pudno ka di timbaga ti anak tatino. Pakawanan na kumanor mabakag. Uway, pudnaw. Napalabasan na ka. Makatawan laeng anagayan ayat kami. Unyo? Sige, panawan kayo. Makamu kayo ngagsarita. Sigurado, adda mapapanaw no madamdama dito balay, Diana. Kaasimot ti amam ano papanawan dan, Jano. Gungkunana iso ti imo na amang papapanaw kada tayo dito balay. O di, imbaga kon ti amin kaninanang, tapno iso ti papanawan dan. Jano, Pinanawak ida iji salas ngagsarsarita. Kasta unay apong tot ni nanang itinamuan na. Janaw, umay ka! Ni nanang mau agad atake! ha? Ala, matatake ka no ni Nanang. Sus, umay ka bagat! Mapantay ti ayanda! Apay nga yakastamot ng tinagtungpalan niyo. Nagatake ti ilam, gapo iti imbagam janaw. Apay mat ngamin, at ila imbagbagam kan kuana. Kat agpay sumot amin nagiti imbagak tatang. Uy, angam di mo pinanon, o ti mabalin nga ibu nga ti naramid mo. Sorry nanang, basol ko ti amin. No, jak ko may imbagbag at may papaniti naramid ni tatang. Saan ko maakasto ti nagtungpalan niyo? Nasaysay at no lumasin kayo ni ti pagnaidan janaw. Tano diyo pat ganti kayat kaw. Saklangan ti pumanaw. Saan tatang? Pangasiyo ta diyo panawan ni nanang. Kasimait. Wala. Da kami ti umadayo. Kat agsapulak man ni ti trabaho. Pasensya kay lako man kanyak tatang. Sapay ko mata mapakawandak. Ala, bye-bye amon na ita. Ta aklo nagmait, nga damat nagbasulak iti inam. Banag, apagbabawiak. Ta nagilimudak kan kuana. Iso nga inkarik iti bagay, ajak bye-bye an ni nanang mau. Ket sapay la kuma, ta agimbag metla adagos ni nanang mau. Tunggal makitak ti kasasad ti nakaslagap sutak, gaputa makonsensya. Nakulapan ngamin ti panunot ko, iso atilay nararamid ko ng gapuan ti panakatake na. Iso nga ita ikagkagumaak ti mangsulnit iti nagkurangak kadagiti dadakkel ko, kat kaasin na nakastragak manan iti trabaho, kat kanayon ko matapurwakan dagiti dadakkel ko. Tapno makatulong akmet kadakwada. Aging gaitawang pala nga nakmi ti asawak, iso dagiti latan syuman ko timbilang ko nga anak ko. Alakastan, pigayem mo, Jano. Alagagayem ditan ti nagpatingkaan, ti pakasaritan ti may sakabsat, ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.